Gasin ki mandian ka mo. Sisla ki injirap ko. Sisla ki injirap ko. Kya siya na bin look singa ji was to ngori kya pe kya na ji. Gasin chi sila ra di lan. Siya Pharisee siya kelan welan bu. Pagyan ay melu cha kya pelai. Aglay mo. With Pharisee siya lu ke ji wala pa o mit ligel mo. Lamit vat na sin, os with Pharisee, aring I know la and the Gallo son. Until Sislanaki Salan, Yamagalu. A goji Tama in Alalo was on, Nashing with Sakashi. A little good in it in Sama, Osher, in Gasha with Sakasho, committing in a lemon in Chihuahua. Nagkakaroon si Jewels tingnan ba ako. Kala Christ tingnan din magan ko Israel. Ang sintisipay siya pasingan doon Jewel mo. Kasi natakal ko nga si Met Christine Filipay pahingi kaya yan kala klaus kay Christ. Pahingi church siya met mapodel kaya pinan Europe in Macedonia sa anya kakalanan Rome. Kaya singin jag påsakar pojke chipen agakainlan may based in Zion nasin. Wala nemtain presin, jag ang like chipen, jag galay mo in Christ Jesus. Ikay felos na ke modin posisel, emas iban na magos ke Christ. Ilay pa kelay mi ang like chipen. Jag galay mo nilan, ikina may tayin kain kagat Christ, ikatena yamakain dikiyan ke. Elos Indian na pala yung kinarama kunelos insesisa ke pala yung bel na kayo. Na kinakot na ke Freddy on pa si President mo ikon na insya kliki rap ko. Maria nash ke Sam soksingal dia fos toy siya ne ke toy ngolari kosh. Maritse nga kelimina siya ke kalum ke Sam ba buksema posle mit sapta ke. Na Fossima, Puxima, Saptasima Posmis for Froske, but Saptas for Saptas Suxinalia. Na Suxinalia, Posnagal in Dutiaske, na Sima Dutige, Proisilash, Gilgal Massa Blood God, Cutfin Acos, if I hear my act may be Nasish, she can would keep singing. Cutfin Acos was a blood God, if I hear my act making Nasish. Na kad finmol na gaston ka sim na bad ki yet taus im dugo sa na kad finu ko na mising na ke molash ita fa koli kat na ke magat or ke plan was na mising na was to no lai sa ke kali in fact da was to ai ko sa ka ka nga may kalan sa lom ak fali ulela lom na siki na ulela sa kumoro na silo sa akos ko mud ko fosin kad fin akos gaston ka why not assume that way? Only na kawalay si simle ito katakon na siya. Na makunes mit Christian bising matlal mo in loy magagaston kan mole kun kita papalatan in sew. Kuna malap kuna kon. Dahil ka pena kataya. Metinya dia aspe flok tefa. Lo malap paksikin kat ke mo mat no fon. Lai tu len chenge kes benar met proy ke pet na lebe son la na ful na ke ful haka tu len chenge wi fa kaslan ga washi to manashi ke pet na lebe spa in cheful la katin kashi na pa in cheful la katin de in chewu kun evin kat or makin in Chevrolet sing long cheer one in Chevrolet ke she Corinthian saptasngal tolu fosha or sina long cheer el tin Chevrolet long cheer tin Chevrolet if you got near my rich last me to not click that in Israel nge mata ke in Chevrolet na ke pak na lelis she bella and Israel the 20 United Kingdom. Ke Saul, ke King David,
na King Solomon. Tukun na King Solomon mi siya divided kingdom. Siya kingdom au sila usnya bang northern kingdom para la Israel. Na Judah Benjamin la southern kingdom para la Judah. Kaya mo arike yaf utolno metiki gradual daga. Toko siya make United Kingdom pan Israel pa. Jeroboam. Benjamin Fasher lichinga rekla. It's been na martial line. Kaya City Luo. City la Sien Samaria Sien. Kaya siya City Bang Ten. Rala martial line lang eh. Tignan din Israel ngetla. Tapos, ano na siyang siya usal da laligian. Itcha. Hotel da Fruin. Ano na siyang martial line lang. Siya kos in Chevrolet. Ansin trigin Israel ngay. Kena divided kingdom siya ngay shola. Vingap lang ito na, yaf ko tol ngo, pamasya ngay sikla. Malutut sila ngay, mos, iltagay ke 750 na ke 740. 760, 750. Yan of ko gata yung maslon, king siya met northern kingdom na ke mariche ngay. Yan of ko gata. Bel na relasyon. Bel na relasyon manyarin siya like lalos. Marshall Lela. Ano na kay Marshall Lela? Mariching effect ng tanggelo sa dalin mo. Shoy. Niumwain ni me. Elos rin makin call altan. Insan is kasyo plan mo kayo. Siya ba ay kasyo. Mga sityak kaya napakante. Emos kadal sa pala. Sa pala lang sumsyun. Wait ko ngay. Followan na naklalo sa. Medliki. May cause. May eta. Sityak na jealous. Kadwaya pa naman siya ngay. Parang afaki may kamdayan. In fact, kulo ko siya may problem na siya. Amatakin siya pala, pero malilis. Lang ka lang God. Yan of ko gata. O siyak na, sa po may pala ngay, pakantin, emos pa may pala siya, siya insom kayi may ngay, furokin. Furokin yakle, nanaklag kaya tol di sumnak, lansing God. Kaya matayin siya pala, matayin yin sa ka, matayin sitwasyon. Ngayon ang ondos bisyengen. Yang nalatos. Yadu ka to sa tol di sumna. Diyan na pa yan na. Takalan siya sa elde ngayon es na phone na maguluglas. Inela. Emo si tang leaders lang klik Israel ngayon. For laliki mamaman ngayon. For laliki matalo mo sa ngayon. May katil kasi in Chevrolet. Katil kasi in Chevrolet. Jesus el King. El Tokashay. El Creator himself. His Father himself. Al taka. Tawal naman na pewain ka sa taka. Ak posisyon lang. Intakan lamang. Inwan ang akong. Kesupin lang silan. Kesupin lang silan in modigat. Lang siya kakal sang na si Lemos kan sum fact. May tayong for laliki niyan. For laliki makuluklas. Taka Yeshuas man God. Pero siya manikin laifo. Tasulay ngantakan siya wala tamlay Shirley. Intakan Reno in wikos na phone na in Shamon masingin na kalangigot akes makingigot kay singin mo. Na bela papa na kan force silang matlan Israel lang
pakat ng tapalaking pension. Yoke na Henry no sisak lupundat. Enching ang takengi parsto research. One minute lang chim tawo. Henry no pakantay minute lang chifas nang. Make may cash up man. Alle pos. Umteliki atin chenge. Katiliki kung buosin chenge. Oh, napakantay main chef like may shop. Cisco's. Ang alia Bible study chef nga. Art na paengan kung den syukyas ng God. Paano masin na naging focus ng kayo? Bakit ang sang na sila yung Muslim, so fat na siya tigishrengen fulla, takaliikas ng God. Mulkin. Paano masin na naging suwan, syuk, like na kayo, relayin, pangan mo ulasyo. Kas ng God. Kas ng God, if itagal na room, hindi siya pala lumaywanin na. Emta, wanin na. Ematawa, makuluk magtaka na si wanan tak wanin na, wanan tak batal, wanan tak shikeniligi na. Ate fat mga perfect. No way. Sak nga tisyong perfect siya nanige kadit bang niya ta. Alalal fing email taka in modikat. Bange metiki mana metiki na create mana long siya no phone na. Kasi tar. Anin langsilang na siya pa na to moligat lang. Elta ka usietari nekin modlar. El fat na si lemos. El fat na si tiki straight ne. Fort la liki mo manikin. Is mo mapat. Mo le usi na si kuma. Pa Jesus mo kain. Jesus mo kain na pa usi. Mo chingay. Wangin may, wangin malu. Wangin Jesus mo kayo. Kada to fka Jesus. Kada ito fka, kada mo ulpin fka. Pangam dal rafu niya. Fale pol ke sette mante ni tangol. Sumne an si fellowship. Si may ta proyek ke start reading. Kaslan kat panen nekata. Ifin kaslan kat te pan nekata. In chef like lasha. For la lasha, e weapon na tik na dinistra ke mo si pangon. In follow. Ingin. Talit na siya namta. Na wheel. Siya namta ke sikosyo. Siya namta ke mo malas pamuli chingay. Katkan si vena. Katte na yun na kat. Katragin siya falat na kayo. Kat mo katkain control di mana kayo. O siya wala siya ng takim masin. Ako minanan mo ng emos kaya penching. So fakali cash lang. Bro siya katte ni good namaklan mat niya. Into ka is Jesus niya. Pangan mo ako na siya. Mako na matlalan fungi. Mooi kan laat voor je zin toe ja vaak in hoe je met na ke mooi zin. Jesus het vaak met na ka. Dat kan na sing met manas, met kenen na, met kat na fon na sing. Kat na fon na met kudu, kat na fon na ina na Jesus. Maar from misschien tam like trace kan na share ni malong. From like misschien ya. Pastor siya, di pan Wala na yung pastor siya. Therefore, manashtalit na dun long, linom siman. Arsyo long, linom siman. Kung pa'y pastor italik nga, insukatin meto. Papa siya, lefon na get special lunch niya. Papa siya, ina na yung shepherd, ina yung us. Pastor yung sheep na talinom siya. Katin fuliko way. Wanus, when na yun. Até na experience que mais que eu acho que nesse din mom se rapato o se oroi chuka de broi men neo yo na pai makamakin na binay na mamol kun o se ne nete ka se na chuka wike e woni chuka so ne so ne futun nem ta tang broi até sum na ye
Wangan and shaggy. Jesus McLean. I let I pray. Pray last, I think yok na pwes. Papa, I think yok na pwes. Katil liki ko win show second point. Talit na tum, show long na ken she was. When and she was shy. Jesus McLean. When na pa, may kumilya ke moment of fact. May kumilya. So ni ke Bible law, ni ke source in moment Bible. John chapter 6 verse 1, I'm a na 24. Kasa po ka. So ni ke, talalle, katil liki ko wisin siya eh. Talalle, may siya wo sila sin may ko siya isipan. If you come to swan na ke kastan ka, tuloy ni, mulkin, may nakaway YouTube ke. Ya tolu mo siya nga, tamalay, share afak katashik fong, lang atina, at takal kiyan kuwam, takal na California, atina, magkumangay, ngay fast na namin. Atina, magkumangay, takati, mtaadu, wisyaw, di may kos, finan NTC. Atina, nangkang, ang take, Friday Shaming Action in California, na timpan siya ko ikaw na, kumakula ko na location niyo. Ang ayos makloy. Ayos mak, ben lang nga, itawi lang, ang church clip ko ang tako, yun na pangamawin. Wala na maklo, katil sang may in kufas. Kufas kat na yoro. In pension na siyempre siya, nakantak na alu, siyempre tagamtak fact, aten Bible study yun. Lang ati kain, tolaman, tini ke siyete, telon na ke kasnan ka. Nataka ke siyempre. Katinin na pa kasnan ka din. Pero nakawa, yokien, marino. Arsto mo isas, desert chipang. Shitla mo software. Shitla in Chevrolet. Shitla mo fireway. And Reno, anda post na pa mo software. Masih fan na protect ka ta pakasnan ka. Kasnan ka pa usiya mo mapatpat no. Eliterno. Arsen loye na. Aten de. Siya pa mo patagwi. Ka siya pa like a fire. Nga tulan siya may nas mga palat mo mas met pro. Nekya ka. Met classmate. Met ne pro, ne ko sai. Umtanya matangay, tongtele tatay lakas katsi tari, ko say mi tagal. Ngay ta lakas katsi ke nga yesken kos tagal igen ko say. Tangasin ngay, inche valay, moy poer, mana ko was mo no. Ne ke na yatoli somna. Emo se taga shunia, eguam. Basta se tu ya sam ke funeral tingete ikalyele. Suka dengan efek nasi kaya tolu, mati nak beres, Ini nak panggil mak teror, ini nak apa yang panggil mak uskat, ingin nak kastan kan, dia sampai mana main, dia masih aja, au kastan kan, ya tolu le lam misiengnya, efek nasi umla, wangin si bail ya ngapalaki. When ngay tala, mana ko wata kasing kan me nga mo ikin kaslan kan. Yan na foto tolo, ikal niya lang nga tala. Pange mo ulin na rin ko. Mafi trakin pange me makatin mo ulikin kakyo ke finan rino. La, katin ke sapat na ke masyaya, katin to ka shu. Meton kos forston ng tolu, tamlay siya, rabel chair dito tanya. Lanangan shoot, king gamal ni, siya was pas lalim ni. Therefore siya mana kayo, sige nan sa masing eh. Hingga tatala chisya sa talabi siya, mau lihat cashman makuliklar. Efo ka teis, katinais mo makatpa. Ang making siya pala. Makin siguro en tasu siguro makin siya pala. Kat mau orang malan kat shoot lang siya. Katin na masyali. Fall tayo makatilaki na siya. Phone. Kaya siya sa trami siya kaya. Tika din Israel ngayon. If you want kita man
Ele patani take. Fashion yellow good. Mongkala nang kat te du yel na takon na patok klik ngayon somniki patang lamuso. For laliki nyen. Sokuli nyen. Ismon mapak. Kung niya emotion from mange, if you got treaty passage ke sayang Israel and click Israel yang tong will got to gun masing Assyria that the kanaus na for Northern Kingdom 722 BC kanaus na mafon ke shubel elos de shu for laliki makin klaus pa penakadesyu long ka lang lang katash niya takat nitin na kati tatarla ar chef la si na ifin kati tolla la lalfung ka is Jesus in lalfung niya pa penang masikip na siya kaya oksyeng hakata yaki na siya kati siya kaya i hospital manawara kati mo siya tama lang kuya siya siya hospital may nga sumte sono lemi sono petol Peru to Emiel saman ampa ngapen lang matulay siya man chemi siya pasta lang full na naka-full na tangaso mo talong may Emiel saman sunan mamo Emi siya tar of looking you can change lang nanta ko mama tanga ben lang atong sure tangay ngon Ngayon nga nakatil sang si Beflo ka na nanda ka si Beis. Eis mo mapat singin pa yung focus na kayo. Te mamita siya mo. Te kasha plong. Eis mo mapat. Masih pa na tulokin ka katin Deis. Hindi pa na klar. Makulu fireman fellow. Shetan pa plaki kong. Mokon dito kay isa. Plaki a yena fon. Ka. Kawi army yan mo na ako. Maritar ki jatar ye. Yan duo siya ka army pa amper. Launching ka. Launching ka tali cash na. Ani small mapatpatching an si petula wiko os oye ka. In fact more mapatpatching. Na payok siya may meta. Nakatena fon na protect ka. Akay ka chivena, ke Bible study, ke kunokon, throughout the week, ngay rino. Ano ka din engage na ke Bible? Kastan ka din, kayo mo. Ang factor yes nga losing team niya, launching God, likas na siya final na ken Bible. Dapat mo ka din araw, Miguel, dahil naman nash, Elmi siya betari nga asum tal pa gitari. Toke tige Elia nga fa folla. Ye nga tolla ke mashi. Wan chi bakit mo taproy famo. Katwi from ke pa pon. Kaya kap pa ni ke sunen ye. Ye na mi senge, ye singa lunya na ya tolu le na mi senge. Proy pa priority. Read pa priority. Paano na ka tinaraw? Patulik na tinisya nga tinaraw. Katil sa palaya mo siya. Insipe. Yes, makinyelos. 4 line na. 4 line na. Diki mawan yung sipe. Eis mo mapatat. Sukat. Ande sukat sa tinggal kepela. Ande betiki nga si befak na meto nga. Nuse pamale serle dan finak masih kung kisang apyok yung may dito. Namnas nga tapi tinggal farang ande si befak ilok paksa. Mak na singkat kemo ka. Mafun nga. Dahil si Peusi nakas makinyigat lang. Wan mayok siya siya ka. Atalaya June dalasum na Seattle makipet toto
Hindi sum peklan sa pika. In fact, and the one tells sum nawe. Pangai, motivation yung sum na yen siya pakat. Ngasir le lang di pan yame katyan ne. Ito nang pang niya mo diya may katyan na nili nung tatang mo. Share le mat na. E ka strive niyo how lu ke siya niyo na mo. Pas niya lu ka to. Ay pa sa amin sum ne ka mong chanriya. Commitment, devotion, priority, mood, mapatpat. Parang akan bukan lagi mo, parang mga nang suko. Parang kaksaking gat mo, parang nagawa sipe. Me, inganin sipe, wiko was ke benchingin, in fact ke kaslan. Suka kaksaking mga ke mga isang tamlelen. Akyok ke man tu dona sipe, at fashion me. Kamalap ke pe. No, en ik iemand ook nog zien gaat in ons lijst nog hoor. Lo ik heb altijd met nato weer Marsh en legende en dan zoek ik nog wat na. Maar after the guitar you got the point. You got the point that when it goes out, it's possible. Kan nog wat na kan ik dat al. Als pak het liege mola, als pak het liege ik leg ik call Laurie en roll as. Na as consequences ke mana ko kata. Na kigasol ka da tit mo good. Na pada ko da sige friend ya. Di ba isang singa na rock ke mishing. Na den ka na rock na tie pai. Ko basok na ke, ko sige sis long si da begin ya. Sige sis, ke tu le en je o ma begin ya. Ko chunga, o kigasol na ko tin ko i fati ya begin ya. Kadılanı, bu fiksi akışı kavuşuyor. Olay lazım bu abi. Na fostol olay koş kesilsem çok sinirli yapar. Bu diyor ki masa bu, kada usul olay Allah bakmışım. Promise bu, olay lazım bu abi. Na bak şimdi bata bunlaşo, etikte na fullness, kat experience fullness, mayın kadar o dapat ne? Para kadılanı, kada bu şey kadar şık, azul kadar şık. Bu şey dağlar şey, kadar usut milyon şey, naging may isang lupa. Kung binusisyo kung kisibin pangin, sinabi siya lupa, nga nagkakaroon 100 folds back na siya. Gawin niya, kas ngayon, kas na ko. Katigan actually yan na ganamanas. Katigan may mo katito, kat may mo ng kas lang ka, tugo, kat fin tugo ke, na mula siya Nakadaliye ka din sila nga mauda ka a third to fourth generation mga tigifong yung Bible study yan. Mga ito nga two. Yes, been lent Jesus Christ with mga mobile lens. Nagulo, mga lahat, kay Bella, kasi nga isa yung, nga dala, ulag ang lang at asya. If you could open a window of opportunity, mandaling ng iyak na niyo, ikon sa Israel man mawento de, mulo man ibeda kay. Dali mo ay tinakos tangan ka. Rogam ta non ko piye nga endilo mate, mulo metilo meta. Metric talor king. King sa fa de ba king chon. Nakatlong la king meta. Kan mo taka na siya wala na lang taka na. Oto magsaya bigat muna ta. Hindi flash. Lakan ni misingi, lakan rin ni misingi, lakan na pakakantan mo din siya flash ni misingi. Pinaka-flash niya gintan niya. Makisipindan mo tayo. Dari mo lang king nito. Lakan na-flash niya klipan man ni misingi. Kilta mo. Meet mo. Mafaktin la. Makono tan ba bangun seo mai kinuda mo to. Mai kita ka disenge. Nena kensima. Komar makita ka dito. Makan pakanta din siya for that disenge. Nawala nila ka din wala kinchon para ten sila la safla. Pas ba natlog niya. Iyan nga siya, hindi ba't nagawa unfair? Ba't nagawa malafot na? Sila nga, di sa akin to, ako luki siya,
fact natin ka three niya. Bago minore bingat menar sakap ti sakap me masuk dim ko saya. Is say ito la intal wine na ko saya is. Akfulay tiya mo ngamen pana three niya. Ada loy mesin ka. Dalak fula chicken singamen. Awalal fingi yok la kadit wala king sa flash. Parang tilo ko diyan na. Panilgi mo itong gawan fair. Met nagawa masih fun. Alla yok malit ito, hagak singgat ki mo. Lalo